Poh kapoh dua. Tapi kita berat mendang tu mah. Pakai ni. Aduh. Fuh. Kok Carla? Oh, telepon. Halo. Assalamualaikum. Nya, Chandra. Hah? Acara sulap? Udah enggak? Oke, siap. Good, jit. Waalaikumsalam. Rupanya rekan-rekan, nah urung telepon, urung undang acara sulap. Jino tate tiga. Tate sulap dah tiga. Cini lewat ron bu, kobong buah bu. Nyan rekan-rekan. Boh mana? Kengka. Nyo balumnya kosong. Tak balik lah mana. Tak cok boh mana? Tak pasok kena. Kengka tamang. Contoh nalung paso, pasti waron ke penasaran. Yang Chandra nak paso boh na. Yang empat mesti contoh nalung paso. Yang empat, boh mana tengok. Tak balik. Hana. Balik. Bila perle tak peh lah. Bila perle tak balik lah. Jino baru tacok, bawa manuk tak nyok kah? Oh, kamu menengok. Bagaimana huruf ibu? Ya, neng kahir ni kagak huruf tu. Nanti kita mau menengok rekan tu. 3 tu. Kamu tangkut 4. Ya, 4 punya apa menengok.